Nih Abinaya joget nih. Kayak gini bang. Oh, jogetnya heboh. Oh, kayak gitu bang. Bisa nggak bang? Bisa? Bisa. Nih ada ojek nih teman-teman. Ajang-ajangnya Mas Haidar. Lagi dipakai kakak Abinaya. Tos dulu dah, tos dulu sama Abi. Tos. Dulu Haidar jogetnya kayak gitu, lincah. Jalannya kejauhan ya. Capek ya? Haidar capek jogetnya ya? Tos dulu dah sama Abi. Salim, salim. Capek. Udah dulu ya teman-teman. Bagi yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dadah teman-teman. Dadah mau pulang dulu. Dadah udah capek habis ngibing tadi ya.